RD Winggi Yenakhada Covisil Hundokpham Oire Lampel Pata Laiba RD Wing ase Maruoiba Mafam Amani Haina Miyamna Khanai Mafam asigi Yenakhada COVID-19 ki vaccine Maruoina Covisil hapagi ahang balikli dispose tawrabasing hundoraktuna paikhalakpada auba miyamna mi paiba poknare mari lainaba authority na khudakta mijeng changsinduna miyamna nungsa thiribasi kohonana bahona biyu haina pendraba miyoising na press ta phongdorokle COVID-19 gi layeng bada tengbang bo oina coronil sizinaba yare government Patanjali gi coronil tablet pu Uttarakhand gi drug licensing authority na COVID-19 gi layeng bada tengbang boina coronil sizinaba yare masina anabadu pumpha phahangani haibadi haide wafam ase laingak na haukiba irai numitta phongdokhibani Minister of State for Health Dr. Varati Pravin Pawarna Lower House ta phongdokhibada Ayush Ministry na semba review committee gi pauktak matungina asumna laukthokibani haina thamkhe MLA N Loken MPCC ki interim president oina khankhre Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president oina thau puramba Govindas Konthokjamna phammasidagi resign tawkhibadagi MPCC ki senior vice president oibada natana Nambol Assembly constituency ki Congress MLA su oiriba Namairakpam Loken Singhabu MPCC ki interim president oina khalle haina laukthokre All India Congress Committee ki General Secretary KC Venugopal MP na sahi tawduna ngasi thadorokpa cherol amana MLA N Loken Singhabu MPCC gi interim president oina khalle haiba cherol ase Manipur Pradesh Congress Committee da piraktuna khangalakibane nauna khallaba MPCC gi interim president namarakpam Loken bu ngasi AICC Manipur in charge oidiba Bhakta Charan Das na lusingduna MPCC gi thaupubasing atay amadi member singa loinana Harau tayamna okpagi thauram amasu ngasi Congress baban da pangthokre Council na lauba class 12 exam 2021 gi phal laukthokre Council of Higher Secondary Education Manipur kosem na lauba 2021 gi class 12 ki exam gi phal ngasi laukthokre ngasi nungthil kosem gi office ta Education Minister S Rajan Education Commissioner Hare Krishna Council gi chairman na saruk yaba mifam amada Education Minister Rajan na exam gi falasi haidokle haina laukthokhe exam gi falasi council gi website https://mn results.nic.in da phangba ngamgani haina kosem gi maikai da gi khangalagle wavgai buffalo farm salak saba gi phibam da leidai athuba da mijeng changhoudrabade iroising loina siba yare Manipur lenga ke veterinary and animal husbandry Department ki mijeng makhada Kaksing District ki manung channa wavgai da leriba buffalo breeding farm asi mari leinaba authority na mijeng sangbi dabadagi salak sabagi phibam da hojik leirei athuba matamda mijeng sangbi daba tarabadi farm asi da leriba iroising siba yabagi phibam oirakpa yabagi akiba yamna nakna leirei pausi asina buffalo farm asi gi hojik oriba phibam asi hakthengna yengsalluba vidya mutumdagi phangba paugi matunginade Buffalo Farm asi COVID-19 laisita asidagi ngakthoknaba leingakna total curfew laukthokliba maram asida farm asibu yengsinbagi thabak tawriba miyoi singna yengsinbidre hojik farm asida leiriba iroising matam chana machinjak pija pithak tawbidaba amadi mathi mayung ningthina sengbidabadagi iroisingi phibam soksilakle iroisingi mathi mayung sengbidabadagi mathi mayungna iroisingi Khujeng yaurei namthiba manamna manak changba phawba ngamdre hojik kang kanba matam asida kangdagi ngakthoknaba karigumba thabak amata paikhatana leirei maduna athuba matamda mari leinaba authority gi mijeng sangbidaba tarabadi iroising asi siba yabagi akiba leire hairi paw asina hai iroising thamliba farm asigi phibamsu angakpa phangna phatre farm gi akoiba sarukta napi singnang sing pikthanna hojilakpadagi achouba mongsong asigi phibamda leirei Maduna afaba iroigi masa launa bagidamagta semgatliba farm asida thamliba iroising asi afaba ising amadi machinjak pijadabana nongmagi phibam soksilakle iroising na phairakpa mathina throk lauba phibam da leibana makhoina ngaha kunduna pothajaba phauba phangdana yamna waba phibam amada hojik leire hairi Tokyo Olympic Games ki weightlifting da Saikhom Mirabai Chanuna
सिल्वर मेडल फंगले मीराबाई सिल्वर मेडल फंगलकपदा भारत की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अमदी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हराउब फोंदोरकले अइना मंगजरक मंगलान मंगफाउनरे मीराबाई हौजिक चथरिबा टोक्यो ओलंपिक गेम्स असिदा लमदम असिगी चानुरा साइखोम मीराबाईना सिल्वर मेडल फंगलकपा असिदा माई पाकलबे मीराबाई मसाना महाकी ट्विटर दंगसी भारत की मियामदा फोंदोरकपा वारोलगी मतुंगिनदि महाकना इरैबाक भारत की दमकता सिल्वर मेडल फंगलकपा असि हराउब पोई हाइरे महाकना मखाताना फोंदोकलबदि मतम कयागी ममांगतगी महाकना मंगजरकपा मंगलान अदु ngasi मंगफाउनरे लोइनना महाकना फंगलकलिबा मेडल असे इंडियादा कथोकनिंगी महाकी सानबगी खोंचत असिबु माई पाकनबा होटनबदा भारत की मियोई चा कयाना ईश्वरगी मफमदा थौनीजखिबा अदुगी दमक्तसु ngamkhai leitana thagatpa poi haire लोइनना महाकी दमक्ता मतम पुंबदा वाबिरकलबा कथोकपना मांग थादुना महाकपु पुकनिंग थौना थगोट पीखिबा महाकी अपोकपी ममाबुसु महाकना ngamkhai leitana thagatpa फोंदोरकले लोइनना महाकी इमुंग मनुंगी मिपुम खुदिंगमकना महाकी दमक्ता मतम leiba khibikta होना बिखिबा दुगी दमक्तसु थागलकले मीराबाई चनुना ट्विटर की खुथांगदा थागतपा फोंदोरकलिबदे महाकना माई पाकपा ngamrokliba si भारत लैंगा के अचौबा mateंगनने मधुना भारत लैंगाकपु महाकना थागतपा फोंदोकपगा लोइनना मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वेट लिफ्टिंग ऑफ इंडिया रेलवेज ओजीक्यू अमदि महाकी दमक्ता स्पॉन्सर तौबिखिबा मार्केटिंग एजेंसी ओरिबा आईओएस थागतपा फोंदोरकले लोइनना मीराबाई चनुना ngamkhai leitana thagatpa फोंदोरकलिबदे महाकपु मखुद पाइदुना तंबिरखिबा महाकी कोच सर विजय शर्मा बु थागतपा फोंदोकपगा लोइनना महाकी सपोर्ट स्टाफ सिंग अमदि भारत की ओइना लैरिबा वेट लिफ्टिंग सानरोई सिंग अमदि मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगबुसु थागतपा फोंदोरकले वेट लिफ्टर मीराबाई चनुना सिल्वर मेडल फंगलकपदा लनाई मियोई कयाना एवार्ड सिंग लाउथोरकले ngarangdagi chathakiba जापान की कोनुंग टोक्यो दा पांगथोकलिबा 32 सुबा समर ओलंपिक गेम्स असिदा वेट लिफ्टिंग दा मणिपुर दगी साइखोम मीराबाई चनुना सिल्वर मेडल फंगदुना भारत की ओइना अकाउंट हांगदोकपा ngamkhiba asida tongan tongan balub kaya amadi political party singna harau nungaiba phongdoktuna selgi mana laukthokre mahakna silver medal phangba ngamkhibada outer lok sabha ki mp lorho s fozena lupa lakh manga gi award piragane award asi mahakna imphal da hek thunglabaga pigani haina su phongdokre amaromda wangoi kendra da npp gi mirep oikhiba khuraizam lokena su lupa lakh amagi mana pigani haina su laukthokre mahakna award phanglakpa sida AICC gi Manipur in charge Bhakta Charan Das amadi hanagi minister KH Ratan MLA Megachandrana nungaiba phongdorokle total curfew gi duty tawriba police singa flag post gari tongduna lakpa miyoi singa ungkhanakre miyam thoroktuna kumaigum yangnakre chaliba tha asigi haukiba tang 19 dagi chathaduna lakliba total curfew gi mathau tawriba yangang pokpi police station gi police personnel singa ukhul lomdagi इम्फाल तमना लाकपा फ्लैग पोस्टेड पा अंगौब मचुगी जिप्सी अमा सेक तौनबा पुलिसना खामलुबदा नाकल अनि उंखनरक्तुना पामदबा थौदोक थोखरै थौदोक असि ngarang नुमिदांग वाइरम इम्फाल उख्रुल लंबी गे यांगंग पोकपी बाजार दा थोखिबने थौदोक तुगी मतंग दा प्रेस ना फंगबा पावगी मतुंगिना ngarang नुमिदांग वाइरम पुंग तरुक लोम ताबा मतमदा फ्लैग पोस्टेड पा अंगौब मचुगी जिप्सी अमा लाकपदा मफम दु ड्यूटी तौरिबा पुलिस पर्सनल सिंग अदुना खामखे गाड़ी दुदा नुपी अमा याउना मियोई मरीना गाड़ी दगी कुमथरकलगा फ्लैग पोस्ट थेलिबसी उद्रा गाड़ी करिगी खामलिबनो हाइरकपदगे पुलिस अमदे लाकलिबा मियोई सिंग अदुगा अकनबा वांगांगनखे गाड़ी दुदा तोंगलकपा मियोई अमना मसाबु PHED मिनिस्टर गे PRO नि हाइजबा जिप्सी तोंगदुना लाकपा मियोई सिंग अदुना अकनबा वाहाई सिंग हाइरकपदगे PRO नि हाइबा मियोई अदु पुलिसना चैना कंदुना फुखिबनि हाइरे थावोंग अदु कुमै अमगुम मफम अदुगी मियोई कया थोरक्तुना येंगनखे तुंगदा यांगंग पोकपी पुलिस स्टेशन गे ओसी लाक्तुना कंट्रोल तौखे इंडियन ओशन दा शाकी अनौबा स्पेसीस लैरे हाइना पुथोखरे एप्रेस्टुरस मेनोचिरियानी हाइना मिंगौनरिबा केट शाकी अनौबा स्पेसीस अमा US दा लैबा पैसिफिक शार्क रिसर्च सेंटर दगे थिजिलोई सिंगना हंदकता खा नोंगसुप थंगबा इंडियन ओशन दा लैरंबा थेंगनदुना पुथोखरे शार्क मखल असिगे मपुंग मरई फारबा लाबा मना
सेंटीमीटर 55 रोम सांगे अदुगा अमोम अमना सेंटीमीटर 94 सांगे याथक अमदी याखादा अचौबा मया कया मरुम पाली हाइनसु पाउ असिना मखा ताना पल्ले सा कंजर्वेशन अमदी रिसर्च के थबक पुनिंग थौगटपगा लोइनना सौगटपिरिबा ग्रेक मेनोचेरियन बु इकाई खुमनबा उट्पो ओइना केट साके मखल असि ममिंग एप्रिस्टुरस मेनोचेरियानी हाइना मिंगथोनबनी हाइदे एप्रिस्टुरस स्पोंगिचेप्स सबग्रुप के मनुंग चनबा स्पीसीज असिगे कमन नेम ओइना मेनोचेरियन गे केट सा कौसी हाइना थिजिलोइसिंगना फोंदोकले नोंग कन्न चुबदगे महाराष्ट्रदा मियोइ 119 सिहनख्रे महाराष्ट्र के पुणे अमधे समुद्र मपानगा नकनबा मफमसिंगदा नुमित निनी नोंग कन्न चुबदा लैंडस्लाइड न चिंगबा थोकपदगे मियोइ 119 सिहनख्रे पुणे डिवीजन दगे मियोइ 140 चामरीगा यांखैनिथोय साफगदबा मफमदा होंदोकहनख्रे हाइरे सिरिबा यामबना रेनगार्ड अमसुंग सतारा डिस्ट्रिक्ट तगिनी हाइरे लंबी सिंग इसिंग चाउना चाउना चेलकपदगे वेहिकल सिंग अमसुंग मी कया चेंदुना पुथकी हाइरे हौजिक एनडे आरपी अमदे स्टेट डिजास्टर टीम सिंगना मिकुप नाहुम सिंगना असोक अपन थोकदबा कयादगे कन्ननबा सेम सादुना लैख्रे स्टर्न डिस्ट्रिक्ट तसु मिसी मिना थोकपगी पाउ लैरि हाइरे निंगसिंगबा याय हौजिक सु महाराष्ट्रदा कोविड की फिबम नॉर्मल ओइबा ngamdana लैरिबनी अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।